Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün oktyabrның 3-ü çarşamba kunu. Volodymyr Balukhtun hükümü bir ayga kıskартылды. Rusiyanın nezaretinde olgan Kırım Yukarı Mahkemesi failinin hükümünü 5 yıldan 4 yıl ve 11 ayga deneştirdi. 10.000 para cezasını ise deneştiriluvsiz kaldırdı. Bunu Ukrayna'nın advokatı Dmitri Dinze haber etti. Balukh mahkeme oturuşuna getirilmedi. Şikayet arizası böyle bakıldı. Oturuş vaktinde foto ve video çekiş yapmağa yasak edildi. İmayeci Mark Feygen Kreml möbüsü Roman Sushchenko ile kuruşup oldu. Evvel SIZO hadimleri hüküm kuvvetini alganına ve Ukrayna jurnalistini ziyaret etmege yasak olganına esaslanıp Feygen'ge Sushchenko ile kuruşmege red etken ediler. Bu haqda Feygen UA TV'ge haber etti. Onun sözlerine göre artık o siyasi möbüsünü insan hakları boyunca Avrupa Mahkemesi'nin temsilcisi olarak ziyaret edecek. Da haftanın sonuna kadar Sushchenko kurantası ile kuruşacak. 2 yıl içinde bu birinci kuruşuv olacak. Hatırlatamız, Ukrinform haber agentliğinin Paris muhbiri Roman Sushchenko Rusya'da casusluk yapkanında kabatlanıp 12 yılga mahkum etildi. Ukrayna Telekösözlük Şurası Kiyev'de Rusya tarafdarlarının bir sıra kızıştıruvlarga yol bermedi. Şu cümleden Ukrayna sabık prezidentinin oğlusu Alexander Yanukovych Ukrayna prezidentinin müdiriyeti yanında kalabalık yapmak için $3.000 ayırıp berdi. Bunu Ukrayna Telekösözlük Şurası rehberinin muavini Viktor Kononenko bildirdi. Onun sözlerine göre aksiya geçirilivi Rusya'nın haber vasıtaları için planlaştırılaydı. Bundan gayrı Telekösözlük Şurası Rusya elçiliği yanında da kızıştırıv aksiyaga yol bermedi. Яка ініційована одним із лідерів Комітету порятунку України Юрієм Котом. Ukrayna Kurtaruv Komitetinin yol başçılarından birisi Yuri Kot aksiyanın teşebbüsçisi oldu. O Rusya'da devamlı vakit cinayi takıp saklana. Kot ücretli narazılık göstergenlerini polisiye çatıştırmak niyetindeydi. Sonra bu ecnebi haber vasıtalarında gösterilmek gerek idi. Aksiyaga yol berilmedi. 11 tıntuv geçirildi ve buna Rusya alakalı olganı hakkında isbatlar alındı. Rusya Ukrayna'daki vaziyetni turla boyundan stabilisizleştirmege devam etti. Bunu Ukrayna Dışişleri Naziri Pavlo Klimkin Moldova zenadaşı Tudorum Ulyanovskiy'nin Kiyev'de kuruşkende bildirdi. Rusya tecavüzünden iki memlekette zarar görgenini kaydetti. Bu sebep için Kiyev ve Kishinev beraberlikte devlet sınırının müdafasını inkişaf ettirmek gerek. Ulyanovskiy ise gelecekte Ungvar Bronitsa yolcu nakliyatının hareketi açılacağını ve Dnestr boyu yanı köprünün kuruluşu olacağını bildirdi. Bizim memleketlerimiz ikisi de Rusya tecavüzünden zarar görüyor. Biz bütün Avrupa meydanlarında çalışamız. Bugün de Turla boyunun Rusya tecavüzünden azad etilivi meselesinde ama bazı OG taypınuvlar var. Yakında Tur boyundan gelgen maşinaların normal numaraları olacak. Ama bu Moskva tarafından kızıştıruvlar biteceğini göstermey. Bizim fikrimizce Ukrayna-Moldova sınırında nezaret semerle çalışa. Gayretler sizni devlet sınırda sınırlaf yolығы suallerinde konsentratsiyalamağa keliştik. Bunun ile devlet sınırlarını bütünleşip idare etmege meselesinde müzakerelerini devlet etmege anlaştık. Yurt dışında yaşayan Ukraynalıların tedavilenmesine koşma $3,5 milyon yollanılacak. Bu haqda Ukrayna baş naziri Volodymyr Groysman haber etti. Sağlık saklav nazirliginin malumatına göre yurt dışında tedavilenmek için növbette 90'dan ziyade adam var. Bu gibi muhtacılar için 2018 senesinde devlet büdjetinden artık $14 milyon ayrıldı. Memleket dışındaki hastalarının tedavilenmesi gayet mühim sual. Da yakınlarda bu saylangan adamlar için kapalı bir klub idi. Aslında bugün de sağlık saklav nazirligi bu imkanlarını herkes açtı demege mümkün. Tedavilevge muhtaç olgan pek çok adam var. Menimce bir taraftan para verilivini teminlenmek gerekmiz. Diğer taraftan nasıl etip Ukrayna dışında olganlarda yardım etip olacağımızın yollarını düşünmege gerekmiz.
Украина тыш ишлерна зерлігі жумақшымы күні Маджаристан консулының кері еланы вақында нотаны Будапештке елайжақ. Бұақта Украина тыш ишлерна зері Павло Климкин брифинг вақтында хабер етті. Оның сөзлеріне көре украинлерге маджар паспортларына Морген консулы Украинаны терк етмеге керек олайжақ. Айны заманда қайдетті ки күч кувет құланылмайжақ. Біз медени, незакетлі адамлармыз, ама айны заманда әрекетлеріміз сертве исчен. Әлбетте, мен айтқан едім кебі мемлекетні өзі терк етежек. Маджаристан зинадашма Петр Саяртоға оны кері чағырмаға теклиф еттім. Бұны япмақ үшін бір автасы бар. Егер япмаса, анлағанама көреде япмажақ. Ярын оларға консуллары Украинаны терк етмек керек олғаны вақында весіққа йолажамыз. Украин журналисты Микола Семенаға Киев шәріндікі кардиология хастаханесінде тедевиленмек үчін ижғал етілген Қырымдан чықмаға разылық берілмеді. Бұны Қырым ақиқат хабер еті. Более жевапны жазаларны ижра ету федераль хызметінде журналистінің адвокаты Эмиль Курбединов алды. 2017 сенесі сентябрь айында Ақмесжит мәхкемесі Семенаны 3 жылға шартлы оларақ аписке алып, 3 ел денеме муддеті ве 3 ел девамында ачық фалиет көстермесіні ясақламаға талап етті. Журналист Русияның бүтінлігіні бозмаға чағырувлар еткенінде қабатланыла. Индонезияның Сулауэси адасында Сапутан янардағы фышқыра. Фышқырув 6000 метрге еті. Дағылувлар ве құрбанлар ақында малюмат йоқ. Индонезияда февкуляде вазиет илян етілді. Сапутан янардағы Палу шеранден 925 километр ұзақлығында ерлеші. О ерде зелзеле себебінден әлі қолғанларының сайысы 1407 сайысына артты. Бұны табиат афетлері қыбетлерінің йоқ етілігі бойынша Мили даресі хабер етті. Табиат афеті меркезе Сулауэси шераны сентябрінің 28-інде сарып алды. 48 бенден зияды кеші мечбурен ось евлераны терк етті. Да 2,5 миллион гуманитар ярдымға мұқтач. Испанияда дүнияда бірінші гиперлуп вакуум трені үшін капсуланы тақдим еттілер. 30 метрлік вагончикті 40 адам сыға біле. Более тренин Мадридтен Барселонаға 20 дақиқа ішінде барып чықмаға мүмкін. О тез юрген тренлерден 3 қат тежде олajak. Азырлайжағыларының планларында более капсулларының тезлігіні саты 1200 километрге арттырмақ мүмкін. Құрметлі сәрджелер, бұл дақиғаға бұл сонки хаберіміз еді дадычы хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV елі олыңыз сағылықнен қалыңыз, көріш кенже.